Balthazar Engonga, umunyapolitike w'icyamamare cyane, wabaye icyamamare ikimenywa bose. Nyuma yo kwamamara mu bya politike, yaje kwamamara ku mbuga nkoranyambaga, isi yose iramumenya koko. Niba uri ku isi uri muzima, uyu mugabo waramubonye. Ni nyuma y'amavideo arenga 400 yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino mu bihugu hafi ya byose. Uyu mugabo abicyamamare mu bikorwa bidasanzwe byishimisha mubiri cyangwa se by'ubusambanyi. Ntawe utarigeze amumenya. Abenshi bakoze inzoga zanditseho Balthazar, ibyapa hirya no hino byandikwaho Balthazar. Uyu mugabo rero wamaze kwamamara cyane mu bikorwa nk'ibingibi, muri video zirenga 400 yagaragayemo akora imibonano mpuzabitsina n'abagore barenga 200. Ibyo byaha byose yamaze kubihanagurwaho agirwa umwere. Kanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano, ujye wibanira natwe. Niba atari ubwa mbere kandi warakoze cyane guhitamo umurongo wacu kujya wumviraho amakuru agezweho. Kanda inzogera ujye ubona notification buri uko dushyizeho inkuru kugira ngo ikugereho uri uwa mbere. Guhaye ikaze rero ngo turamburane page tuvuge kuri uyu mugabo Balthazar Engonga, babaye ikimenya bose kuri iyi si ya rurema. Ni umugabo utazava mu mitwe ya benshi cyane, kubw'izi video zirenga 400. Guhaye ikaze. Urukiko rwisumbuye rwa Guinea Equatorial, aho no mugabo atuye n'ubundi yavukiye, rwahanaguyeho Engonga Balthazar, umunyapolitike w'icyamamare muri iki gihugu, icyaha cyo gusambanya abagore, nyuma y'uko hasohotse amavideo arenga 400 amugaragaza mu mibonano mpuzabitsina n'abagore basaga 200. Icyemezo cy'uru rukiko cyashingiye ko iperereza ryimbitse ryakozwe, nta bimenyetso bifatika byagaragaje ko uyu mugabo yakoze ibi byaha. Aya mashusho yari yarabaye isereri muri rubanda, uko yagaragayemo abagore b'ingenzi zitandukanye, barimo n'umwe uvugwa ko kuba mushiki wa perezida wa Guinea Equatorial. Abandi bagore n'aba minisitiri bakomeye hariya muri kiriya gihugu. Ntabwo yigeze yisondeka, yajyaga mu bagore b'abakomeye gusa, maze arabazenguruka koko ni ya mfizi y'akarere bavuze. Nyuma y'igenzura rikomeye cyane ryakozwe n'inzego z'ubutabera kuri aya mashusho, uru rukiko rwanzuye ko ibyari byashyizwe imbere nk'ibimenyetso simusiga bidakwiye guhabwa agaciro mu rubanza rwa Balthazar, bityo rero akaba yagizwe umwere. Balthazar Engonga kuri ubu ngubu ni umugabo w'igikwerere uvugwa muri ibi byose, ariko we mu iburana rye ntiyigeze agaragaza kubihakana cyangwa se ngo abyemere, yararuciye ararumira. Abenshi bamwise imfizi ya Guinea Equatorial, aho bavugaga ko abandi bakwiye kumuha award, ngo abagabo barabuze, abagore bagakwiye kumushimira. Ikitarigeze kivugwa ku rubanza rw'uyu mugabo nuko abo bagore bose yagiye abyarana nabo, yaba yarigeze abyarana nabo. Balthazar yagiye ahimbirwa indirimbo zigiye zitandukanye. Abenshi baravuga bati, ese Balthazar muri Bibiliya ni muntu ki? Ni ikihe gisobanuro cy'umugabo Balthazar muri Bibiliya ntagatifu? Bamuhimbira indirimbo, bamwandika mu byapa, bamwandika mu bitabo. Ngayo nguko yamaze kugirwa umwere ku ibyaha byose yari akurikiranweho. Abenshi bavugaga ko azicwa cyangwa se akamanikwa, ntacyo byigeze nyine bikora. Uyu mugabo Balthazar Engonga yavuze tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu 1970, akaba yarabanditse kuba umuhinzi mworozi muri Guinea Equatorial. Kugeza ubu ngubu rero no mugabo akaba yarakundaga kwitwa izina rya Bello, niryo yamenyekanyeho. Ubu ngubu rero akaba yamaze kugirwa umwere. Tuzakora icyegeranyo kirambuye ku buzima bw'uyu munya Guinea Equatorial utazibagirana mu mitwe ya benshi.
turaje tubikugiremo maze ubundi tuguhe icyegeranyo kirambuye kuko wabidusabye. Reka ibingibi tubihindire ahangaha, icyo nari nkuzanye ni ukukubwira yuko Balthazar Engonga yamaze kugirwa umwere. Ibindi ni mu kanya. Shalom shalom.